Anya laki din! Ay, una yan ay tikastoy. Awan manan bagas. Ha? Kasano ngamin asan na maibos adagos ti bagas? No, nagrawat kanto mga min. Anya? Katuan mat. Awan lang aro dan trabaho mo ita. Nagrawat ka pa ilang nga mangan. Salbag ka. Nalabos ka mo agsasao, si Kamayta. Italaang mo't ngawag trabaho. Isumat. No awan trabaho. Kontrolom ti kanam. No adan to trabaho. Ti oreman no minuminuto ti panangan mo. Anya lakit din. Jak amuking ka. Sa dinong nga ti pagutangan tayo iti may saang. Ay, naimbag kumamot na sila ti mapan umutang ng saan mat. Salbag kide. O mare, nagdakal mo tinda iko bag nga imot mo. Apay dayta. Imaya kumare, umutang ako maitila ako mabagas. Ha? Ala, pangasim mo na. Awan nga min isaang minton bigat. Maudi asaang tinagyan ti pagbagasan mi. Ay, si kakit di mat. Rumabiin nga misang mo pala ang tumutang. Anya laki din mare. Alam mo ako mare, maasik ako kumamot ka na kami Nagbait maibos ti bagas mi, na nagrawot to mga min ang mga nilakay ko. Anya? Terason mo pala ang nilakay mo. Di ka pala ibaga asikat tinagrawat. Makita man tabagim? Si kakit di mat kumare. Alam mo din pautangan na ko 5 kilo laang. Tay golden Buddha Na? Tadya nangina pa abagas ti kayat mo. Katuan adi, tada sirbina nga umutang Wah! Alangan kit di mat nga umutang lang nga rodan kat NFA pa laang. Anya laki din kumare. Naimbag man, tanakautang ka kinibakla bakay. Agyaman ka ta pinautangan nak. Tano saan, awan isa ang inton bigat. Nagrawat kanto mga minamangan. Anya? Ugal yaman na may sala nga baso ngayon na puwiti ka nang tunggal mangan ka. Kita man ay tabuksit mo. Bakit? Kaslakan abutete. Nagadukot nga ibagbaga. Di ka latang agulimak. Ay tarupam nagrawat kanto mo. Ala, di ka matanagan. Tamang rugi ak man nga agtrabaho inton bigat. Inawis nak ni paring Roldan nga agtrabaho ije balay da Uncle Pete. Ay kat, nasayaat no kasta. Tapno adamotan sirbim amang mangan iti nga gapsoon. Asan amalaglag to ti kabalyo. Na, Agasaman nga min tilabay mo. Urala saan malagto ti kalding kung kabalyo. Anya lakit di. anya? Agpalingki ka kadiinton bigat, kumare. Ha? No agpalingki ka, aggidan ta kumaamapan, tapnuman adda kadwak. Saan pa nga ita kumare? Inton sumarunon tulaangan. Ha? Awan pa nga min kwartami ita. Karugrugi pa lang nilakay ko iti trabaho na. Kasta ka di maray. Napanak to pa imutang iti lako ni bakla abagas iti kalman. Naimbaglaki din at pinautangan na. Nasaya at no kasta. Un nga rod kumare, nasingpat matkit din ni bakla. Saan anarigat apagutangan? Ayun kumare, pudno day tanga imbagam, tauray siyak kat umut-utang akmat kenkwana. Ala nga rod kumare, ano sampay lang timapan agpalengke asikalaang. Si kamat gayam ti umay sumabat may ta. Papadam ngay ka rumabiain. Mapanak man umutang iti tuyo di taan ni bakla, nana. Anya, tuyo ti mapad mo utangan. Uwan, nana. Ay, awan nga min si daan mi. Iswa, mapanak pa ilang umutang Anya laki din may ta. Di ka la kainsap-sapaan na pan itay pa'y nalawag. Inuray mo pa'y asimip ngay. Inanamot, kat inuray ko adi nga awanan ti gumatgatang wa. Anya, Nakababain mo't ngamin, no ado ti gumatgatang sakit, irandanak mo ti mapan umutang. Di ka nakababain. ay awan ti nakababain iti dayta. Bayadam may. Ken may saan mo matatakawan? Ha?
Saan ang nakababain ti umutang? Ti nakababain, ket ti panagtakaw. Akas iti aramidan dagiti opisyalis ita nabutusan. Anya laki dain. What? Uutang ka na naman, kumare. Wan kumare, pangasim kumamot na tuyo laang mo ti utangak. Awan nga min si daan mi, kat ni, saan kami pa'y anangan? Ay, unay kan, kumare. Saan mo pa yan nabayadan ti inutang mo dito yung bagas? Ngamita, umututang ka manan. Alamot dun di ka di mandanagan tagbayad akmat. Basta dalang mayawat nila kay ko kanya kasweldo na. Alaman langan. Mano tuyo? Uray dualatan asupot. Oh, adtoy tuyo. Dua supot. Kan na yun ang mutan ay ti lima nga itlog. Nita, kunak man no tuyo lang. Si kakit di mo't kumare. Kan 1/2 a kilo ang mantika. Day talaang, ilistampay laang. Alam mo tistur ko. Nyamot din. Kunak no tuyo lang. Nyam, na may sanak man na, itikas ng aramid mo. Anya lakit din kumare. Di ka di mandanagan tagbayad ak tumag kunak tumag. Sa dino man nga tinapan mo imutangan, Mayta. Sa dino pa'y kuma. Iyan ni bakla Isulang mo tiyag papautang kanyak. Ha? No, di nga min tersena ni bakit redenta. Awan, saan nakapautangan day jay? Kasano nga min ang pautangan na ka? Kat adan sapay mo ti utang mo asaan mo anabayadan ken kuana. Ay, ada nga rod lakay. Kat baso mo Ada inted ko iti pagbayad mo. Ngamnapan mo lang intong 8 ijayan dagiti ko kumarim. Salbag ka. Anya? Anya nga ita. San ka lang arod ang makasidag kadakwada no at masapol mo? Unang tumot nga min detak kinamanugal mo. Anya laki din. Anya ngay kumare, agpalingki akmanen inton bigat. Amangan no kayat mo ti makigiddan kanya. Ha? Siguro adamot den kwartam. Ay, awan pa'y nga rod kumari. Sabado mo't kit dita. Barang man adamot mayawat nila kay ko kanyak inton malam mare. Aywan nga agpaiso. No adama itad na kanyak, makigiddanak ngagpalengke kang kainton bigat. O sige kumare, umawag ka laang, wano agchat ka iti messenger no kasano. Tsaka kitimat kumare, amumot nga awan cellphone ko. Inlakok nga rod gaputawan igatang may tikanan me. Aywan gayam anya. Ala, no makigiddan ka, umay kalatan ang masapa ijay balay. Oh, agto'y ti 3,000 bakit? Ay na, kamaudyanan na. Makitak mo't laang ti palengke inton bigat. Anya? Manumutin alawas sa anak-anak kapan, gaputawan kwarta. Nya lakit din ay ti kastoy a kinakurapay. Nagadukat asasaw manen. Agpalingki ka inton bigat. Ngamsakbay mapan ka. In ka pa'y bayadan nga umuna ti utang mo jitersena ni bakla. Aywan lakay, dumagasak inton bigat. Inak bayadan ko naktumat. Nakababain mo tin kinkwa na tan eh. Manumot tinalawas ang nakalista ti utang mo jay. Wan lakay, nya lakit din. Talagaan nagadumot ti pinalingkim kumare. Aywan kumari, impalengkik ti 2,000. At dapay mo't nabati asa nga ribo, itintir nila kay ko, idirabi Nasaya at ano kasta, tapno at damot allowance mo. Di mo kunaan, amapan ka manan agtong Ay, amo kunday tanga ugalim si Kamayta. Pagbayad ko kinibakla iti utang ko. Nagbayad nga minon ti utang ko kankwana. Nakababain mo't Nasaya at no kasta mare, tapno inton maawanan ka kat makautang kanto manen kankwana.
Un nga rod, Mare. Ala, bagkatan tandag iti pinalingkit ha. Agawit na matan. Sigurado nga agur-urayan nila kay ko, iti impagatang na ako kod ti baboy. Rabin, ngumapeng itakalaang. Lakay. Nagapumaya. Rabin, ngumawan pa'y naluto ka rin nagitubing. Anya kalakit din aya mayta. Kwa. Agpuno ka man. Napan ka man nakitong itan niya. Kwa, lakay. Salbag gid diti kasta ugalim. Kasta tila nga managawid, tanaabak ka. Awan manin nabati itinted ko akwartakin ka. Anya lakit din mayta. Mabambanuga ka naggapo site. Sumangputak, awan pa'y naluto amakan. Tagayam, napan ka lang nakisugal. Ala, gusto mo tin alakay. Inakon agluto. Alain kan, paspasam tanay. Nabisina ko, kasta mo tubing. Di kang tuma ngamin makatal na dito'y balay, no kasta nga dalabasit at kwarta, gemog. Salbag ka. Oh, Mare, bigbigat pa'y langam kasta tilangam. Ay, makapasan na ay, kumari. Siguro naabak ka manan ititong itikalmanan niya. Wan nga rod, kumari. Kunaklaki din, wag swerte ak ng awamot. Anya? Naabak ti sa nga ribok, edi kalman. Parikot ko nga rod itano sa dino ti pangalaki iti gatang ko iti abastumi. Naibos ngamin manan ti bagas mi, kumari. Anya? Ay kat mapan ka umutang ijay ayan ni bakla, ah? Mapainak nga rod, kumari. Tadyak pa'y nabayadan ti utang ko kunkwana. Ah, kunak man no binayadam idi na minsan, anak ko nam nga addainted nila kay mo apagbayad mo. Saan, mari? Kinapudno na. Naisugal ko ti kwarta nga inted na. Ay, parikot ko talaga. Ay, jak amukan ka, mayta. Nasaya at may, may ka nagparang dito tersinak si kamayta. Mari, Pangasim kumamutin na tagbayad ka niti utang mo. Manumutin na lawas ti listam dito, nagatidog. ha? Ang mga no da plano mong agbayad, ha? Kwa, pasensya ka kumapala ang mari. Ngamaon pa lang pagbayad ko itakin ka. Pasensya, pasensya! Kasla ka kakasit at kayat mo, umutang ka manan. Agsaw ka? Anya? Anya nga, nagtamnay. Sige, agsaw ka pa eh. Imayak, ta sa anak nga agbayad ko mari. Umayak ko mamanan umutang. Kunagtupay, lapsutan ka na basi nga nalumag. Hoy, mangmangag mo ka dito ibagbagam, ha? Anya lagi din. Saan ka pa yan nakabaybaya dito utang mo? Ngamita, umutang ka manen. Ayawan, saan ka pa utangan? Pasensya ka na? Agbayad ka pa nga umuna ito utang mo. Mari, Mare nga! Manulang ti ganansya iti panaglako. Nga malugi mo ti tao king ka, gapo iti pamayam nga umutang. Umabot mo tin iti manualawas. Winubulan ti kaskasta magbayad. Ayawan ti utang. Nagbasit ka, nagrawit ka nga umutang. May rupahan ka na. awan day di abakla. Iti kaano man, saan nga umasinso iti panagbiag na ay bagbagakon. Nay, apayakas tamat ti ibagbaga, may papan ka ni bakla. Awan day jay. Bakla nagalas ti ugali na, nagngisit pa'y. Kunam na sino abaknang, saan mat abaknang. Anya? Gapulang nga tata, daystur na. Kas day mo nagsasao, ti nagngisit abakla. Ay, una yan. Apayakas ti bagbagam. Ada ka di saan yawa nagginawatan. Napanak hindi tersena na itay nana. Umut-utang ak ng nagadumot ang tibagbaga na ang kakadakas. Kung namatla no saan abayadan. Una yan.
Amagan mait, no saan ka pa'y ngamin nagbayad iti utang mo? Iso asaan nakaakayat na pautangan? Ay, oray pay. Saan ka nakabayad ti utang ko na? Saan kumakas di ti pa nagsasaw na mata? Kunamlan asino abak nang kunakmanan. Nadaan lang iti basit ang negosyo. Limas tugmatan tinagnisit abakla. Ay, nagngatumatan ti tayab na. Anya lakit din. Itaman pa'y anak ko nam alimmastugan ni bakla, kumare. Oho, gapulaan tanadaan iti basit ang negosyo. Kunang matlano asino abak nangan tinagnisit abakla. Anya? Kati sumat, nagnisit. Saan pa yun ang mapakitongtongan ti awanan bain? Kunang matlano saan abayadan? Ay nasik talaga, kumare. Saan nakasta? Amumutan ti ugali ni bakla. No agbayad ka iti utang mo, agpautang mo laang. Ngam no nagbayag ka nga agbayad, sakit nagadupay laang nga ibagbagam, agungot at talagamot Kan uray asinumot kat makaungot iti kasta nga aramid mo. Anya? Ita, naminsan laang asaan nakaapi na utangan, nagadun nga ibagbagam. Ngam iti agkasapulan ka, saan mat akasta ti panagsasaom kan kwa na. Anya laki, din kumare. Ne, apay nga dita, wasay nga imot mo kumare. Anya, dagiti mangmangag ko, anapan mo imbagbaga ka dagiti karopa, nagalas ti ugalik. Naimutak? Sana nga agpautang kan limastuga kon manipod na adanak iti store? Mare, Sumongbat ka iti baribar! Tawas sa day tangiwat mo, salbag ka. kunkunak lang dahi mare, si kakit timot. Saan ka mo tin amaangaw? Ni, kayat mo asawan, angaw mo laang dayay? Nungay wasa subsob mo, sak ibaga nga angaw kumat. Anya? No may kaumutang, ha? Nakasingsing pat kang kasla ka kakaasi. Ngam no masingir ka, aga kanat asaan na nasayata sa rita, nagiti rumrumwar itingiwat mo. Ikaw, pasensya ka kuman kumare. Pasensya. Saan na maulit pa'y? Di ka madanagan, tagbayad akto iti utang ko. Agkakwarta aklang, promise. Tano nga'y? Malamot na, idi sumo na taimot maawasay. Nakabutbutong kamatan kumare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Naimbag abigat mo, Mari Odette. Kastamat kan ka, Mari Lydia. Anya ti umay mo gatangan, Mare. Saan ka gumatang, Mare? Umay ko lang kumaibati lang ti bayad ti parcel ko. Aga, sumanday ta, Mare. Di ka mo't maibusan iti parcel. Pangkusina ti in-order ko, Mare. Awan nga min oras ko amapan iji sentro. Sakit ada trabaho kita, Mare. Nimot na nang, busy iji garden na. Awan ti mang receive. Kan may mayat matlaang no dito istor mo ti pangibatsak. Iti kasta, kat saan mabanog ti delivery rider amapan iji balay me. Ay, uwan, Mare. Okay lang. Mano ti parcel mo, Mare? Dahito ti listaan, Mare. Nakalista amin dita. May sa rider ti umay mangi deliver. Uray saan mo nga alaan ti barya, Mare. Ibagam keep the change. Tip para iti umay ag-deliver. Ay, okay, Mare. Bali, talo a parcel ti receive ko. Wan ko, Mare. Dahito'y mat, parakan ka. Tapno adamot at igunggunam amang receive iti parcel ko. Ay, okay, Mare. Agyaman aklaunay. Isupay mo't dayta,
Hello, sir. Hello, madam. Ada ti talwa parcel mo. Pangideliver ka di. Ada dito'y balayaw, nga mawam mo tao. Aywan nga agpaiso. Nalipatak mo nga, nag-text kada kayo, sir. Ay, pasensya kayon. Awan tao di tabalay ita. Iti ayan ti kumarik laangan ti pangideliveran nyo. Ada ka di timbati yung pagbayad yun dyan, ma'am. Wan, ada kwarta nga imbatik iti kumarek. Sa ludsudam to, iti store na. Okay nga rod, ma'am. Agyaman na klaw na, ito sinumbatan nyo ti awag ko. Awan anyaman na, sir. Pasensya kayo na, jak na sungbatan ti imo na nga awag yo, tamadama ti trabaho. Naimbangal daw yo, madam. Dayta ka din di parcel ni Mari Lydia? Uwan, madam. Ay, nakita ka itay ngam nagdirdiritso kamat ngamin. Diyan kami naamwa dito yung istoryo gayam man tinang ibatyan ni Ma'am Lydia ti bayad na, ma'am. Wen, kanayon ngamin nga awan tao di tabalay da. Busy da. Iso asyak mo ti pangitaltal kan na itibayad ti parcel na. Ay, mano ngamin nun dayta? 1,257, ma'am. At iti bayad. Awan ka di ti lower bill yun, ma'am. First deliver ko pa lang amin dito eh. Awan pa ti baryak. Sige, mang tedak iti 1,3. Bali, adda suklik a 43 pesos. Ay, agyaman na klaunay, ma'am. Ay, pasensya kayo na. First drop ko ngamin dito eh. Ay, okay lang. Adamat siguro 43 pesos mo dita. Ay, adda, ma'am. Mabit lang, terwar ko. Ops, ano di nakita ko det bakit? Na, apay akasta ka man ng Ignacio. Anyat parikot mo. Anya di nakita ngay may da in-deliver. Anya kalakit din ayalakay. Saan ko ako day jay anya? No saan mo ako kwa? Kita man nga ron. Na, di ka mamati kanyak? Kita ak atap no makasigurado ak. Amangan ko nak no ul-budan nak manan. Amangan no jak mapupuutan kat maibus ti puunan ti store. Aday tao, ming-mingam man anasaya at nunagan ko dayta. Nagan mat ni Mari Lydia tinakasurat. Wan, taparcel ni Mari Lydia talaga dayta. Imparisib na laang kanyak, tabisi da. Awan tao jabalay dayta. Kunaklakit din no parcel mo manan. Saan Mapan ko pa'y alaan ti parcel ko, iti ayan ni Mari Odette, nanang. Di udit mo, pi, manaka na yun ti pagibat-batsyam iti bayad mo iti parcel mo. Amagan dumataktak mo, pi, man jay tao, anak kaw. Nanang mat, saan ko mat aliblibre ang ti serbisyo na? Anya nga raud. Ikak mat iti kwarta na, nanang. Ay, nasayat nga rudano kasta. Tapno awan may bagbaga na kang ka. Wan nanang, amok daytan. Mala, mapanbungar rudan alaan, tapno di ka marabian. Ang mga no agtudo pa ikit, di inton madamdama. Kayo mampailang tagbantay dito yung istor, tata. Sa dino ti papanamaya Odette anak. Mapan ko itulod ti order ni Mari Sasa ijabalay na, tanag-text itay. Saan ka no ang makaumay? Agawit ka dagos Amangan kunak no mabayagan ka manen ijay. Anya lakit din ni tatang. Wen, agawid ak to adagos. Ay wen gayam, no umay ni Mari Lydia, itadyulatan ti parcel na. Ayan ti parcel na. To'y taluan na kasupot, tatang. Kukuha na amin day to'y. Okay nga raw. Awan ti sukli na. Awan, tatang. Ti parcel na laeng, ti itadyo no umay na alaan.
kayo maggahim ti agbadbanday ti istor ni Mari Odette, Tata Doming. Siyak nga raw. At in-deliver na itayan na sasa. Kapampanaw na laeng itay. Kasta ka di, Tata? Ti parcel mo ka day, ti gagaram? Uwan ko ma, Tata. No adda imbili ni Mari Odette kada kayo Ay way, anda talo a parcel mo dita oy. Husto ka day, talo laeng. Uwan, Tata, talulaang nga talaga ti parcel ko. Oh, awatem na kaong. Agyaman ak launay, Tata. Kawanan yaman na. Awan mo ti parcel dito tatang. Imay ka din ni Mari Lydia itay awanak. Way, himay na inala itay. Anya nga itimbaga na kada kayo tatang. Awan matkit day, nagyaman laeng. Okay nga rod. At least, naksayanan ti pampanunutek. Awan ka day, taramida. Mapanak ko mapay, di kusina. Kasangsangpet ko lang tatang. Apay aya, amapan kayo iji kusina. Sikapay lang tagbantay ti store, tagtimplaak lang iti kapek. Di man unay takapi tatang. Wen, basit lang anak ka. Agatas kayo laangan. Narigat no kumaruman ti an-an na yan yo. Da kayo matlaang ti kaase. Sino dyan kinasarita yung di cellphone nyo, Nana? Di antim asusana anak ko. Apay ka, no? Agbakasyon da angkel mo Lucas. No kasta? Agawid da di ti Pilipinas? Wan, into no may alawas ka no ti isa sangpet da. Anya nga ro ti plano yun, Nanang? No awan ko matyaramidam. Agpasyarta ko may dya lugar da. Mailiwak betan kadagiti kakabsat ko, anak ko. Kasaditak nga umuna ti boss ko, Nanang. No umanugot, di mayat. Mabalin nga agpasyar tayo. Manungal daw ko mananang. Uray, dual daw laang anak ko. Mabalinan day jay. Tinapatag, kat makitak manaan dagiti kakabsat ko. Uray adda video call ka sa balilat tamit at personal. Okay. Ipadas ko akasarita ti boss ko, Nanang. Katsapay la ko mangarod to umanugot. Awan ni kumari mo din. Nagporkes itila ko na. Anya nga oras nga ta nga agawid, Tata. Dahil lang, tijak masigurado. Ada ka di ibagam ko na? Ibatik ko mamanan ti bayad ti parcel ko. Agawid kami ngamin iti lugar ni uncle ko kat awan ti mabati iti balay. No basta ibatik ngamin iti gate me, amangan mo to andamang takaw. Ibatim latan kanyak. Syakton, timangtad ka ni bakat ka. Okay lang ka di? Wen, okay lang. Saan mo ta narigat dahi ta trabaho? Ited ko lang mo. Ay na, agyaman aklaunay. Dahito iti bayad ko, oh. Kas iti sigod. Pakibagayo kan Mari Odette, asaan nan nga alaan ti barya. Itad na laangan iti rider. Dahito yung mati para kan kwa na. Tapno adamat gungguna na amang receive iti parcel ko. Okay. Ibagak to kan kuana inton sumangpot. Ulitam tumutla nga i-chat Taamangan no da malipatak nga ibaga. Idulin mo na iti bakit. Na, anya day ta Ignacio? Bayad ti parcel ni Kumarim Lydia. Si kakanumanan ti mangi-receive. Day talaang tinted na? Woy, di mo kano alahan di suklay. Itad mo langan iti rider. Na, awan timbati na agungguna? Iso da ito saan na naka-envelope. Para ken ka kano. Kunaklakit din no nalipatan na mutten. Anya kalakit din bakit. Kumarim mo't di tao. Apay masapol nga ikan nakapailang iti gunggunam. Ay kat syempre
Saan mo ta mabalin a libre na ti serbisyo? Anya kalakit din, Ignacio. Di mo ammo ti kunada nga extra income mo. Naimbagngal daw yun, ma'am. Parcel ni Ma'am Lydia. Mano amin? 963, ma'am. Bayad. Ada pa'y suklik dita, ah. Uwan, ma'am. Ikan naklangan iti 3. Taikan kayo ti 40 pesos. Anya lakit din. Pasensya kayo, ma'am, ha? Agyaman nak, ma'am. Ikan kayo mo iti 40 pesos. Agawaam, tani. Ada pa'y gumatang. Parcel ka din ni Lydia da dyan? Wen lakay. Apay nalam pa lang ti sukli ngay. Ha? Nakita ngayon nalam ti sukli, bakit? Imbagak mutkan ka nga itad mo ti delivery rider ti sukli. Tip na kano kung ti kumarim. Ay, kuwang amin lakay. Anya kalakit din, bakit? Para 37 pesos lang, kupitan pa eh. Na, di mo amaw ti kunada nga extra income si ka, Ignacio. Saan na para kan kaday ta akwarta ngam alam kit din? Agawam matpi man di delivery rider iti kastangar aramidam baka. Hello, sir. Yes, ma'am. Na-deliver ka din ti parcel ko? Uwan, ma'am. Nasayaat mat nga rod nung kasta. Intad ka di ti kumarik ti tipyo? Tip? Awan mo't indad na, ma'am. Ne, kasano nga awan? Kat imbagak mat nga oray saan nan nga alaan ti barya. Iso ti tip mo kuma. Tunggal at ipa-deliver yung parcel iti store ti kumariyaw, ma'am. Kanayon ko nga ito ti bariya king kuana, ma'am. Anya? Ay, unay na di amari udet. Tunggal mangibati ak ijay, kat ada ka na yung ti tipyo. Awan mo't tititid na, ma'am. Ay, una yan. Mala, isend mo ti Gcash number mo kanyak ta mangisendak, sir. Pasensya kayo na. Jak mo akas tagayan ti aramidin ti kumari. Apayad, Lydia, anak ko. Anyat inaramid ni Udit, aya. Ag-agawan na, dagiti delivery rider, nanang. Ag-agawan na. Wan nanang, di na ito ditip para ko makadagiti mangidil-deliver iti parcel ko. Ibulbul sana mo't gayam. Anya, Talaga asan ang mapagtalkan dahi ako mari. kasano nga rudan day ta? Kasaritak to ano agawid tayo nanang. Saan anasaya at tikas di nga aramid na. Uray na minsan, awan pa'y gayam tinaited at tip ta nagdiretsyo mo't gayam iti bulsa na. Adto iti parcel mo, Mari Lydia. Agyaman aklaunay. Awan anyaman na, Mare. Aywan gayam. Intad mo ka di tip para iti rider nga may nang i-deliver, mare? Ay, uwan, Mare. Apay ka di, Mare. Ay, di ka man agul-ulbud, mare. Ay, anya kalakit din aya, Mare. Sa anak mo't nga gululbod kahit. Ay, nakasaritak ti delivery rider. Anang in-deliver iti order ko. Kat naku na, al-alaam ka no, ti sukli. Ha? Saan anasaya at ti kastamare? Agawam mo, ti padam a tao. Ay, adamot intad ko, Mare. Mare, di ka kadi agulbod. Tadjay delivery rider a mismo ti nakasaritak. Isu tinangibaga nga awan mo tititid mo atip. Saan anasaya ti kastang aramid mo, Mare? Al-alaam ti saan mo't aparakan ka? Eh, Mare. Maudi day to yan nga iparesib ko kan ka, Mare. Adala nga raw dan tititid ko agunggunam. Kastapay ti aramidam mas. Anya lakit din. Anya kalakit din anak ko. Para kwarta laang.
Isupay kumamot dayjay atatang. Sayang. Awanan ti extra income ko. Ikan nakalangarudan ti kumari mitigong ko nam. Tagi kurangem pailaan. Nailaw anak laeng, tatang. Anya nga ita. Nakarkaraw nga awan extra income mo. Day tangarod, tatang. Isupay kumamot jayt itad ni Mari Lydia agunggunak. Day takot nga main. Agawam ti saan mo taparakan ka. Anya nga ita. Di na kan pagtalkan ti kumarim. Ay, sayang at talaga, tatang. Agbalbaliw kan anak kaw. Dakas ti kasdyang ay naramid mo. Wan, amin tayaw kat kayat na ti extra income. Gamno sana parakan ka. Di mo kumamot ibulsaa. Di mo agawan ti sana parakan ka. Di kagbalin ngagtatakaw gapulang iti kwarta. Iti kasta, sana madadaal ti panagtalag ti padam atao ken ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay Panang Tarabay. Anya Laki din! Ito'y lang gayam ti ayan mo anak ka. Naklakid din no rimwar ka. Sa dino kumangay ti daduma apapanak kat matutudo mat nga rod tatang. Aglablaba ka manahin kat saan pa'y anamagaan na itinlaba mi dinapalabas nga aldaw. Ay nalakit din ni tatang. Kapilitan saan mat amabalin abaybay aklatan nga agbuot dita. Wan angam saan to amamagaan day ta. Napigsapay lang titudaw. Sakit awan ti spinner wano dryer tayaw. Sana bali tatang. Nalawa mo ti inaramid yung apagisalapayak. Maanginan to. Wan angam. Ay na tatang, no sa anak nga aglaba, awanin Awanin ti isuot tayo. Sige. Si kamanlangan ti makamaw. Ay nalakit din ti kastot. Madimanan ti mood mo bakit? Apay akastaman ng tilangam. Di mo tan maidrawing. Masikuranan ko lakay. Anya ti pakasikura maya. Kasano mo ngamin? Manung aldawon ang nakahanger dagita abado. Hindi matan mamagaan. Gagangay na ata matutudo kat nga ro. Anya pa'y ti maisuot ita. Talo alawasan a diretsyo ti tudo na. Dahita nga ron. Sapay awan laundry shop dito lugar tayo. Ita man no adda masingir mo. Gumatang ka iti spinner wano dryer. Tapno saan tayo nga agparikot no kastoy ang matutudo. Uwan bakit? Di ka matanagan. Yornungak dahita. Ada na panunot ko, nanang. Anya day taan na panunot mo, noy may anak ka. Ado dagiti kalugaran tayo nga awanan spinner. Anya nga tano pagbalinan tayo a negosyo ti dryer tayo, nanang. Ayun na anak ka. Mayat day taan na panunot mo. Nang runa ita matutudaw. Ang manungay nga tatisingiran ta, nanang. Per kilo lata numano ti rate ti daduma. Di isumot ti singira manakaw. Agsalud-sudak pa yung muna iti kumarik nga adda ti laundry shop na iti sentro, nanang. Diyak ngamin kabisado. Ang mga no basta agpresyo kat ibagada nga overpricing. Mabalin lata mat anak ko. Isupay mat ano adda maurnong mo. Ada kayang dryer yaw marinoy may. Kagat-gatang milaang day ta a dryer, pare. Mayat na ita negosyo, nang runa ita matutudo. Wan nga ron. Amangan kunak no kayat ni Marie Glory ti agpa-dryer.
Mano nga aldawon nga agtudtudo. Sigurado naurnong mo ta natin murang yaw. Una, isumat ti parikot ti kumarem. Awan mo't ngamin ti dryer me. Kapan ko na ta may na ta i-dryer tayo. Nalakalaang mo ti singer ko. Ay, sige, ibagak to kun bagat ko. Ado ngamin na dyan. Dita duma, labana pala di na panabas sa lawas. Ngaging gay takot saan pa magaan. Talaga narigat ang mamagaan ti bado ita. Un nga ron. Naimbaglangan nata da dryer yo ang mabalin na pakiusaran me. Sana na masapol ang mapan kami pa iji sentro tapno agpalondre. Amo kung ti solusyon iti parikot mo, Glory bakay. Gimatang ka iti spinner, agaton? Saan pa ay? Saan mo't gayam? Kat, anya solusyon nga ron ta ibagbagam. At da dryer da marinoy me. Ipapaabang da? Saan? Per kilo. Itulod mo nagitibado tayo ijay, ta ipadryer mo. Nalakalang ti per kilo. Nagadutibado tayo. Kan may isa, nadagsan ang mabagkat, nang runa kit napasa. O di tulungan ka. Saanon? Kasaritak laangan ni Marinoy me. Tati dryer na laangan ti mapan mo buludan. Iso ti abangan tayo. Hello, Marinoy me. Abay ka di mare, nakaawag ka mat. Nadamag ko nga da dryer yung Mare. Mabalin abuludan. Ha? Yag mo dagiti bado iti balay, ta siya kung ti mangi dryer mare. Saglalakalaang mo ti per kilo. Ikayat ko asawan kat ti dryer yu ti abangan mi, Mare. Mapan ko ipaalakin nila kay ko inton madamdama. Ay, pasensya kan mare, ngam saan mabalin nga ipabulod mi ti dryer mi. Ado nga mintibado mi, Mare. Nadagsan ang mabagkat. Sapay matutudo. Saan ko nga ipapaabang ti dryer mi mare? Pasensya ka na, ang mga numadadaal kit di. No kayat yu ti maki-dryer, umay kayo langan di ti balay mi. Anya lakit din. Di ka mo't makaawawat, Mare. Makapadismaya ka. Nadagsan nga rod tibado, May. Di ka makaawawat, May. Anya? Saan ang mabalin nga laan yu ti dryer? Tada ti nakapila nga i-dryer mi mare. Hay, saan kami nga agpa-dryer? Kukam lang ta dryer mo. Di ka agkasta-kasta. Taamom nga awan ti permit mo. Ipulong kan tupay kadagiti masagnan. Ay, kung naman no makidryer kay ti kumaren, Glory, anak, Ay, saanan anatuloy tatang? apay ngay. Sapay napigsaman ang titudo na. Asano nga ruda na mamagaan na itibado tayo no kasta. Makapadismaya mo nga min tatang. Ikaw na nila kayo mo kat saan mo't anangin at isingsingiran ti kumaren. Winangam nagado tibado tayo. Mabanugak lakit di amang bagkat. May mayat no ti dryer da ti mabulod. Ta isulaang ti mabagkat. Nakitak itipos na kat basit mo ti dryer da. Nalaklak ako madayjay ang mabagkat ngam di namit kayat nga iso ti maabangan. Anya lakit day na anak kaw. No di na kayat, di sikati mapanijay. Hay, saan ang tatang? Rupat kwarta mo't dadya babae. Dakdakal siguro ti income na no per kilo. Iso adi na kayat nga ipaabang jay dryer da. Amaw manak kaw. Saan nga umanay day ta apakaupayam. Basta siyak na dismaya akong tatang. Da kayo no kayat ko ti agpa-dryer kadakwada. Di mapan kayo lang. Itulod yung magdagiti bado yo. Anya lakit day. Kapula ang iti dryer, kastamot tan ti ibagbagam. Di ko nam kanya kat agpa-dryer da Glory. Apay nga awan pa ilaang ngay. Sana matuloy nanang. Na, apay ngay. Saanan ata sa bali mo ti kayat na. Kasano asabali ti kayat na.
Di kayat na kat buludon da day ta dryer ngam jak iman nogot. Kat day ta tinakadismayaan na. Aywan nanang. Jak man lakait nga agpasyar-pasyar day ta dryer. Tanariga ta no madadaal. Ay katwa na anak ko, di mo mat mabantayan. May mayat no isudalat ta ti umay agpa-dryer dito'y balay. Isumot lang ti kunak nanang. At least sigurado a safety ti dryer tayo. Apayan, Glory. Kunak man no ipadrayar mo na kita abadaw. Nabasalat tamad. Sa anak-anapan lakay. Ita niya aga po. Bay amda kita abado dita. Mamagaandan tulat na. Nga eh. Manong aldawan na ita anay hanger. Umangot ton ara kita. Agin tumot siguro. Alangarin nga rod bakit? Di ka makaawat. Sikat mapan iti ayan danoy mi. Kita laang tadi mo iramraman apakidrayer dagiti badok. Nani? Anya man ang tinakaupayam. Saan mat nga rod makaaawat daydi a babae? Tilaang mat pagkwartaan na ti amuna. Nalaklak ako matitrabaho no jay dryer dati buluden tayo. Saan tayo nga agbagkat itinabasa abado? No di da kayat nga ipaabang ti dryer da. Si kalatan ati mapanijay. Ay saanin? Makapadismaya launay mat. Kasta ti ugal yan da dya anoy mikot. Awan mat permit ti negosyo da a dryer. Anya laki din. No di mo kayat. Siya ko ti mapan. Ipadryer ko ti bado mi ka ni tatang. Ay kumapang ka lang ano mapan ka. Anya kumaita. Mari Noemi. Mare. Oh, sigamot gayang pare, apay. Ipadryer ko man to ibado mi, mare. Unak man no sana kayat ni Marie Glory ti agpa-dryer. Nasakit ngamin tinakam na kanyakat. Bado mi lang ka ni tatang ti padryer ko. Ah, kasta? Nakamot ti dadya ko marin. Saan la napagustuhan, malakamot na mapupay. Gapo lang iti dryer, kumkumpor iti bagbagana. Day tamot la ti jacket iti kumarik no daduma. May samot adi makawawat. Ang adamot na akan ko na day ta. Ala, mudo yun day ta ipa-dryer mo. Anya nga oras amalpas nga ta? Dapat tinakapila. Iso nga inton alas 3 siguro. O sige, iranak tuman ang tirong warinton malam no sumardang titudo na. Dapat i-dryer yun nanang. Badon samot da agatunday ta anak ka. Kunak man no saan akayat ti kumarem ti agpa-dryer. Talaga asaan nanang. Bado da pari agaton kan tataduming laang daytoy. Ah, Ano san nyo pa'y laang ananang? Saan pa'y ngamin analpastier aramidak? Tulungan kay tulaangan inton madamdama. okay laang anak ko. Saan mo't anarigat unay ti trabaho? Naikilom ka din da kita. Nalpasan nanang. Kitaan nyo laang tadiyo paglalaokan. Ang mga no agsisinukat dagiti bado dagiti customer tayo. Wan anak ko, siya akong ti makaam mo. Ay, napiksa man ang titudo na. Ay maglangan at nakadano nak ni balay sakbay ang nagtudaw. Wan nga ron tatang. Na, day talat ta ti badaw. Agsukat ka man mo't anak kaw. Ni tatang mo, ti kawas ko pa'y laang mo tinadlaw na. Wan ata badong pay lang day tay di napalabas nga aldaw. Awan nga rodan ti maisuot ko, tatang. Apay nga min ayan ipadrayer mo mo't nang itibadong itigayim mau. Ay, saan ang tatang? Ibabam nga min ati pride mau. Gapo lang iti dryer. Anya lakit din ni tatang. Jak nga rod kayat nga ipa-dryer dagita abado. Basta nga runan. Ano sam, ti saan nga agsukat iti manong nga aldaw.
Nay. Kita ang mga nagreklamo nila kay Mau. Si kadumot lang tagparikot no ko Bakit? Agsukat ka man mag. Anya lakit din agaton. Di ka mat makaawawat. Di mo nakita dagiti badok ang nakahangar. Idi pa'y may sangal daw ang mag-aanti impadrayer mi kanitatang. No impadrayer mo ragita badom, di ada kumamot may suot mo. Ay, awanan. Makabulan na ito atudo na. Ipadrayer kunto ijay sentro no adda pagpasentroak. O na yun, bakit? Bagkatam na kita, kat nabasamot nga raw. Maan-ano nga min ay pamti pride mo. Saan nagaputa di ka napagustuhan akat maupay ka matang. Hay, kunamlan asino mga amin day taanoy mi. Awan met nga ron ti permit ti negosyo na. Permit pa lang ti birukam. Di ka kidyagyaman, tanda pakiusaran tayaw. Itapay laang, ibaga kaun bakit? Sabalin ti payod mo. Iso apang asim, agpulas ka matang. Rumwarak di tatang. Sa di daw ti papanam si kagluray. Mapan ko ipadrayer dagiti badok. Nasayaan magtaan na panunot mo na ita, anak. Agreklamo met nga minin nila kay ko tatang. Sakto pa'y nga amam nilakay mo kitlain ti saan. Alawanan tatang. Agrubwat akon. Tamangan no anya pa'y ti papanan ti saritaan. Mabagkat mo na kita. Sublyak to anti daduma. Hindi kay rumwaran. Tamangan no maarbisan kayo. Narigat no da kayo tang sakit. Sapay may sa kayo mat asensitibo. Sa dino tinapanan ti asawak tatang. Lapan itayan ti kumarin na anak. Apay ijay tatang. Mapan na ipadrayer dagiti bado na. Nasayat mo't ata na panunot na dayta. Napilitan lang magta awanan may suot na. Ang mga no bumayag pa iti monsaon. No maminsan mo't ngamin ni Glory. Nalaka ang upay. Nakunampay anak ko. Ang tinapatag, nagpakumbabamot laang ay. Naimbaga bigat mo, Mari Noemi. Anyat masapur mo, Mare. Kan, anya dito binagkat mo. Badok, Mare. Ipadrayer ko kuma nung okay lang kan ka, ah? Okay lang, Mare. Ala, yag mo ta ikilo tapay. Mare, pasensya kan kadagiti na isawsawang ko iti kalabas. Okay lang, Mare. Anya lakit din aya. Sigurado ka, Mare? Saan anasakit tinakam mo kanya? Okay lang, Mare. Maawatan ka. Saan mo't nga umno arason day ta adrayer tapno guraan ka iti kastaunay. Apay nga talangan nagawid ka, bakit? Ata inuray ko pa'y tibadok nga impadrayer ko. Nagpigsama nga mintitudo na itay. Iso nga inuray ko asim mardeng. Okay, namagaan mo't lang, nagitiba daw. Alakay. At damot lang ang isuot ko. No, di na palabas nga daw kumapay nga yung padrayer mo, di mayat ko ma. Huston lakay. Di mon ipalagip ti bidot ko. Nakaamiris akon. Kan napagsaritaan mi metlangan kan Marinoy mi ti parikot iti nagbaitan mi. Nasayaat kami manin iti kumarek lakay. Nasayaat mo't nga rod no kasta, bakit? No maminsan ngamin, maawatam ko man ni kumarem. Di mo ipilit ti kayat mo.
Kan di ka kumamaupupay no di na ka mapagustuhan. Wala kay, saanan ang maulit. Talaga akang malik dayjay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anyalaki din! Ay, amo mayang, edi na minsan nga aldaw amadlaw ko. Nagaddayo ti turong dagit imatang mo. Ha? Apay, ada parikot mo? Ay. Ibagam ano da parikot mo, taplam mo. Anyat among no da maitulong ko. Pampanunotak ngamin no kasanok nga i-break ni Rudy. What? Ni Rudy? I-break mo? Naumakon kan kwa na. Awanan ti ayat amarikriknak para kan kwa na. Anya? Makapakigtut kamatan mayang. Siguro, ada sa baling agar-aram ken ka, iso anak ko nam dayta. Kwa? Oho! Dagita nga style, amok dagitan, mayang. Agpudno ka, asino tagdadaton ken ka? Agasaman ta i-break mo ni Rudy. May salang atawan. Makagraduarin ti kursun a kinapulis. Basta, saan kon nga'y ayatan ni Rudy? Uray agbalin to a pulis, saanin nga agbaliw ti pangadang kwa niya. Anya? Panunutak anaimpag no kasanok nga i-break. Kunak anagasat ni Mayang. Japutan na adan iti kaayan ayat a responsable. Ngam, kastamat gayam timbaga na ken ka. One friend, yak manamoy ti dayja babae, napakilatlatan akayat nang i-break ni Rudy. Sayang, nagsingpot ni Rudy. Kan nakadkadlaw anapudno ti panagayat na ken ni Mayang. Ti ko nang gidi, at sa baling agar-arang kinimayang, iso ang padalos-dalos man ang ti desisyon na. Ha? Asino ngay ko ma? Diyak pa'y masigurado na sino. Ngum amok nga da. Itikas di kargaraw na. Amok latan. Ay una yan day dya Mayang. Padalos-dalos iti panagdesisyon na iti biyag. Siguro, kontraktor tagar-arang ken kuana. Iso ang naibawing kuno, ti panagayat na. Hay, ti awanan bain, a babae. Apa anak ko ng kanyak dayta mayang. Kinapudno na. Mas daawak hindi dayta nga imbagam. Pasensya ka kuman, Rudy. Ngam ibagbagak lang ti pudno. Anya? Awan nga minin mariknak a panagayat ko kan ka. Nga mayang. Awanan ti adu pa sa Rudy. Dahito yun ti maudi a panagsarak ng panagsarita ta. Anya? Mang sapul ka lang iti sa baling ayatam. Saan asyak? Tano siyak, saan kan ngay ayatan? Amok a masakitan ka. Ngam amang ano at adala ang amasakitan ka, no agtali na edaklat ta. Ngam iti kinapudno na, kat saan ka matin ngay ayatan? Amang ano? Ala, ditakan. What? As easy as that, ti panang i-break mo kan kuana, friend. One friend, imbagak lang matipod no? Pudno ka dyan. May nalalaman ka pang pudno, ha? Alaman nga ron, ipudno man itakanyak no asino tagar-aram ken ka. Ha? Ama kagapo, iti kanayon mo apa nag-isisem, dang nga. Si kakit di mat. Maalaman, ibagak kan ka. Ngam pa nga asim kumaata saan mo pang ibagbaga iti ure asino. Kunaktumot ka. Ha? Saan mo mat ama i-break ni Rudy nga awan makagapo? Ha? Kwa? Malala! Ibagamon! Dang nga. Ni kwa? Ni tebeng. Anya? Nita ba? Ang kontrakto na kabarbarulaang dito lugar tayo.
Wan, tall, dark, and contractor ko naman. Anya, ukiste sa ba? Lakatan. Ay, ni Rudy ngagbalin a pulis. Insukat mo kit din iti kontraktor. Panagkunak ngamin, nanamnam ay to ti panagbiag ko, nunit tabang ti agbalin nga asawak. Kontraktor ngamin kat. Hayahay buhay anya lakit din. Isubalagay, abasaan kun makit-kita ni Rudy a sumarsarungkar di tabalayaw. Tagayam, imbreak mount. Wala na. Naumak ngaminan kan kwa na. Ha? Kahit, asino kay tinakitak akakuyog mo na minsan alimbabas kayo dito'y balay. Nagngisit mo't alalakay. Nina naman. Ay, ibagbagak laang matipod no anakitak. Nitabang dayjay nana. Wan, pudno anang isit ngam kontraktor dayjay. Anya? Isumat lagayam nga imbreak mo ni Ruday. Gapot na insukat mo iti kontraktor. Ay, agan-anad ko iti panagsasao yun nana. Saan laang adjust a kontraktor ni tabang? Ha? Tall, dark, and contractor. Saan a kontraktor laang? Dakkel agaro ti makukwarta na. Dakkel siguro ti project na. Aywan anana. Katno ni tabang ti akin kontraktor iti flood control dito'y lugar tayo. Ay una yan mayang. Gapulaan ta kontraktor. Dagos mo nga imbreak ni Ruday. Anya lakit din. Dua bulantan nga gahen ayat. Ngam aging gaita. Saan mo pa'y anatungpal ti promise mo kanyak? Ha? Nakunam kanyak nga igatangan na iti iPhone 16 Pro Max. Di ka madanagan, mayang. Umadali na malpas si kontrata. O, malpas lang na jay, tiba-tiba ti kwarta. Sapay la kumaangarot ta kasta. Wang ka di, danag mo na yan, kontraktor na ito yan. Ay wan gayam. Manungay ti mabingay mo ijay no bilang laang. Ay, dakil ah, milyonis ko naman, kontraktor o. Unis. Sapay la kumangarot ta pudno dayta. Tabang. Mamati ka diti ibagbagak. Ang lalaki ni. Tibang, tiba-tiban tao o. Saan ka nga agar-aramid iti banag a pagbabawyak? Laglagi pa, nga imbreak ko ni Rudy a kaayan-ayat ko, para laang kan ka. Anya. Kat, kumusta kayo nga iti kontraktor akayan ayat mo mayang? Kat, as usual naragsak kami latakin tabang ko. Talaga mat alinipat mo anamin pinsan ni Rudy. Manipod na adaan ka iti tabang a kontraktor. Ay katwan atalya. Amok ngamin ang naragragsak nga amang tibiyag ko kankwana ngam iti dananto ni Rudy. Sika talaga. Ay, jak amo no nyat makunak. Ngamala, sapay la kumangarod, tanit tabang ti kagasat mo. Ay wana, husto ka iti daytang imbagam. Ni tabang at talaga tinaikari a para kanya. Tall, dark, and contractor ko naman, anya lakit din. Ay, una yan ti kastoya panawan na. Di mo lagsardagan ti tudo na. Huwag nga ron na. Dagitili na ba akawas ko idi namin san pa yung aldaw. Aging gaita, san pa ang nagmaga. Awan pa kid din ti ipantikon. Madublin. Ani, sika talaga. Uray san ka nagpampantay. Inana mo to. Awanan ang kostra. Ay, sapay monson. Mabayag da ito ya pa nagtutudo na. Hay, mabayag. Kas tati kinabayag ti pa nagsublina. Ay, inayan. Day,
Tatila mo pang iturturungan mat. Nakatuan mo't nana, ang ano sa bagay, gusto lang, agbayag-bayag. Tawan pa'y na mag-aapantik. Ang lalaki din. Anya! Puno ka tinadamag ko, kumare. Ha? Anya mo tinadamag mo, kumari Talya. Nadamag ko nga inianod ka no tinapig sa adanom ti project datubang a flood control. Anya? Wen mare, gapo nga minday ti awan sardeng na pa nagtugtudo na. Kat, nitabang ni Mayang ay, nayanod nga takot laang. Ay, salbag ka talaga. Di pala nairaman ang nayanod mo. Tinipid dakit di ati materyales. Iso kastala ang kalakang inyanod ti danon ti project da. Day ti Jack masigurado kumare. Basta tinadamag ko, inianod ti danom ti project da. Nangangamoy malansa, kumare. Funny, funny. Anyati ko na? Ang mga nusan ang mabayadan ti project yung anayanot? Ay, hindi ita nga ron. Di parikot mi ita. Natibag mo tan. Anya? Nakadkadlaw nga min at tinipid mi ti materialize. Isang oray saan unay anapig sa tituda. Nayanod ti mararami da project mi jo. Unay mo di jay. Anya? Ay, kung naklakit din no, iti kabiitan na panawan. Kat magatang mo ti iPhone 16 Pro Max a promise mo kanya. Ay, kaawanin na. Pasensya ka maya. Sana balay. Tano, adan to man ang project ko asumaranaw. Magatang kunton, dahi ta cellphone ngay bagbagam, mayang. Oho? Kaanon to, pay dayta tabang. Manumotan abulan ng inururay ko dayta. Kung naklakit din no maitad mo amin akayat ko, gaputa kontraktor ka, saan matgayam? Anya! Imbreak ko pa'y mat ni Rudy para kan ka. Sa ita, mayan anot ti project yo. Anak ko nampay, asaan ang mabayadan? Una yan tabang. Salbag kiday! Nay, matutudo ti panawin ita. Ngam igidgedan mo maday ta pa nagluluam si kamayang. Abay, Nana? ada parikot mau. Awan, nana. No awan, apay nga raw na kasta tilangam. Nakadkadlaw mga ada parikot mau. Ni tabang namin, nana. Ha, taapay. Slag bababawi ako na nakiayan-ayat kan kwa na. Kung naklakit din no kontraktor kat ado kwarta na. Ngam saan matgayam? Nanguno na ita, anayano ti project nga aramidan da. Salbag kit di amin asalbag. Ni, awan mo ti nakakatkatawa iti imbagak. Apay nga katawa kayo. Makakatawa ang laing mata. Si kakit di may. Apay no kontraktor ay ang gamin ka ado ti kwartada. Aha, nangalala ang matikas na mayan. Nana, Napamulaki din imbreak ni Rude, anapudno, kan manulaangan atawan, agbalinan apulas. Ay, sinayang maumayag, anya lakit din. Insukat mo lang iti kontraktor, nga awan mat kasiguraduan ti source of income na. Hay! Imay kalagayam dito, itapno agsangit-sangit, si Kamayang. kasapulak kami ti makasarsarita ita, mare. Dahil ti panyok. Anong sa? No, adaman takin basol, si kalaeng. Gapulaang dahil ta iti padalos-dalos a desisyon mo. Salbag ka. Anya? Anya nga ita, kunam ide, naragragsak nga amang tibiyag mo, no nitebang tagbaling asawam. Ngam iti da arudi. Ha?
Agasa man, takiladlatan ti pa nang i-break mo kenkwana para lang kinitabang a kontraktor. Ngam ita na yanod ti project da, agsangit-sangit ka kasta. No way! Mare. Awan mon, mayang. Inulaw na kalaang dadya kontraktor mo. Dahita ti magadab mo iti kaslapaltat, apa nagpampanunot mo. Anya lakit din. Oh! Oh, apay lang imay ka dito'y balay mi. Ay, imaya ko na, saan ka mga nga reply ka nag ititix ka? Di ka pa isang batan, tiyawag ko king ka. Nag-break tan. Anya? Saan ka siguro at tulungan niya? Di ko nak, ag-break tan. No amok la ko mga awan gaya maganap ko kan ka. Saan ko la ko man nga in-break ni Rudy idi? Saan ko mamakasta? Mayang Ay saan? No kunak ag-break tan. Awanan ti ado-ado pa'y asao. Ha? Di da ka pala inyano ti nagpigsa adanom, idi na yano ti project yo. Salbag kide, awan sir-sirbim a kontraktor. Nita, idanalis na time. Ay talaga, idadanas ka talaga. Si kala ang tipor a kontraktor, anya lakit din. Bayang, napalabas ko matitay ni Tebang akayan ayat mau. Ha? Kasla makasangsangit mo italimabas. Imbreak ko nga minin nana. Ha? Impagarup ko, ananamnam ay tibiyag ko kankwana, ngam saan mat gaya. Ay, Diyos mayo, marimar. Anya? Iti kinaado ti impromise na kanyak. Iti odi na, nayanod lang ti kontrata na. Di pala nayanod ti awanan pa'y na kontraktor. Amom si Kamayang. Nagmayat ka ako dutan, tapno man mariing ka. Agtagtagainap kan sama nga main. Nana, Ay, jakam mo, no anyat ibagakan ka. Anya lakit din. Awan? Awanan ang arud mayang. Awanan ti kanayon mo nga ipampanakil a tall, dark, and contractor. anya? Nakunam, adi pa'y lamayanon ni Tebang, iti panakayano ti project da flood control. Kaya't nairaman kumamatan da ita, panagpampanunot mo baribar. Anya nga ita, naiwan kang nga. Tall, dark, and contractor sasawam. Awan mat, nagmamaayan na. Ti kinaado ti impromise na ken ka, iPhone kas kadaan niya dita, awan tungpal na. Siyo nga. Si Kamat, awan pa'y nasayaat nga ibalakad mo kanya kagayam mo. Pasig ngagkakadakos ti sa usawang mo. Ay napaw, mayang aya. Uray adda na sayaat nga ibakaken ka, awan mo ila serbina, tabaribar nga ro, ti panagpampanunot mo. Nagsingpet ni Rudy, ngam imbrik mo laeng para iti tall, dark, and contractor, tabang. Anya ita, ha. Hey, nala, ita nga imbrik mo na tabang kontraktor, mangsapol ka manan iti politician ang naglaing agdawat iti pondo. Barang tumama ka, salbag ka, sipating ka na eh. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.